Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kalian jongi ka All Meghalaya Karbi Association. Kabadon headquarter Hang Temuang, Bepau District Nongpo. Tengi kum kaseng, idon barok ke office beral ku. Isim kia halor kane kebanta. Nam taka reception policy. Ka Sarkar Meghalaya ka ba adap sanpusnem. Ka matla yang kane kar kum traikam jokka. Kumta ni penpauru ke jus kia ba. Ni Krishan nadu ka donut bat nansim ni kum ka jai benduk karbi kemudian hapok Meghalaya ba hamtame namta kun samla nakalawai jongki kalong ka umdum hak ini snem ikor kepala lino kermen ba na pring hapok khasi jantia kinong mikmat jongi MLA laipun rungut kinmi sakmat ban ai ka jing Krishan ban yakren ha asam ni namanta Banwan Rak yang nega bill reception bill kenang ba kun samla bat nam ta kalawe jongka jela kanlong kap internet bat ngi kermenru banang ne sakmat kanega senjam ke ba iba arden ke bala yalam kmat ban syatngan re ngiru ngilalong ban syatngan lang eki kenang ba gajeng mentoy namanta ikun samla namata ka premium trip hi beroi kan long sisa ka benta ka bakrau kan long sisa ka pat yaki banla ban Krishan namta ka reception kalong badon kam namenta jongi kum kiriulum ke tribal ke badon hapo Meghalaya ini kali presiden berembak ini lebih cenderung hang kum sekretari jong kaseng All Meghalaya Karbi Association dari jing sumkia Iwan mendaksi ban Krishan man aimen sem yai ba arga halor gaji penbai ya garis reservation polisi ti lada jaba ngila ya kene mut gaji bentoy nak benta jong ikun ipi jungi but ni nak kaliang jungi in Krishan pura abade ban mendaksi yawan katok ningut regintang yawan but minin menjusunu gidon di perlok di balawan menia song hangne but nang nismat ni nak kalian jungi ni nang yawan bat kum kadak kajing buram bat kajing pet new jai sar iba arden bi jungi ni nak kalian kaseng All Meghalaya Karbi Association ni ai kaspong kum kadak kajing nah kalian kajungi tang tak lisbon